Mwaramutse neza abadukurikira aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, turizera ko mumeze neza. Tugiye kureba ku makuru atandukanye. General Makenga arigarukiye hamwe na Colonel Nanga bavuze iki? Turareba ibiri mu Burundi, abasoda b'u Burundi havutsemo igikuba gikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Turaza kubireba, turibuze kureba ibyo Perezida Kagame atangaje, abwiye igisirikare, abahaye ubutumwa bukomeye. Turaza kugaruka mu kanama k'umutekano ka Loni, u Rwanda rwongeye kuzamura idarapo, rwongeye kwerekana ikibazo gikomeye cyane kiri mu karere. Turaza kujya ni Kinshasa, hari umusirikare ugize gutya atabwa muri yombi arafungwa. Byose rero nibyo turibuze kugarukaho mu makuru yacu twabateguriye. Nimujye kure tuze kuza kubana muri aya makuru. We rero niba utarakora subscribe, turagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu makuru yacu tuba twateguye, kandi tukomeza kugenda tukugezaho n'amakuru tukugezaho gatanu ku kandi aho uherereye hose. Reka mbere yuko tujya ku nkuru ya General Makenga ndetse na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa M23, ibyo batangaje ku munsi w'ejo, reka tubanze noneho turebe ibimaze kuvugwa na Perezida Kagame abwira igisirikare cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ku muhate zagaragaje mu mwaka wa 2025 wose mu bikorwa byo kurinda umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo, bikaba ngo byaratumye ibikorwa by'iterambere bikorwa nta nkomyi. Bikubiye mu butumwa rero busoza umwaka umukuru w'igihugu yageneye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano bwaraye busohotse mu ijoro rikeye. Perezida Kagame yagaragaje ko mu bihe bikomeye birimo imbogamizi zitandukanye, ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bakomeje kuba indashyikirwa, haba imbere mu gihugu no mu butumwa bajyamo hanze yacyo. Yashimangiye ko imbere mu gihugu ati guhora muri maso bitanga umutekano ku baturage, bigatanga umutekano ku gihugu n'ubusugire bwacyo. Perezida Kagame kandi yashimye ko no mu butumwa ingabo z'u Rwanda zijyamo mu mahanga zikomeza kubahiriza ibyo ibihugu byiyemeje byo kurinda ubuzima hakoreshejwe ibishoboka byose birimo n'ubumenyi. Ati kubera umuhate wanyu u Rwanda rukomeje kugira amahoro n'ituze. Igihugu cyacu cyageze ku iterambere rifatika mu nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu batuje kandi batekanye. Perezida Kagame yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange zigeze ku rwego yahoze azifuzaho. Ati muri uyu mwaka mwakomeje kujya mbere mu nkingi z'ubumwe, kwihesha agaciro n'imbaraga, mubasha kurinda inyungu z'igihugu mubigiranye indangagaciro z'ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Perezida Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ko mu mwaka mushya wa 2026 zizakomeza kurangwa n'ubunyangamugayo no kubazwa inshingano, kuko ari byo biranga ingabo z'u Rwanda. Ati ni mucyo rero dukomeze tube maso, duhangana n'imbogamizi zirushaho gukomera, ariko tunakomeza guharanira kugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Yanashimye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bari mu butumwa kure y'imiryango yabo batazabasha kwishimana nayo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Ati tuzirikana byimazeyo ubwitange bwanyu n'ubw'imiryango yanyu. Yanihanganishije kandi ababuze ababo bari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, abizeza ko tuzakomeza kubaba hafi. Amakuru agaragara ku rubuga rwa Loni yemeza ko u Rwanda rufite abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bw'amahoro 5885. Reka rero aya makuru yacu tuyakomereze mu byagiye bitangazwa ku munsi w'ejo, ndetse bigatangazwa n'umuyobozi w'igisirikare cya M23. Uyu nguyu ni General Sultan Makenga. Ejo ku munsi w'ejo nibwo yagize gutya ahura n'abakada. Abakada yari kumwe na Colonel Nanga, bahura n'abakada ba M23, bakaba barahuriye i Goma ngo basangire iminsi mikuru. Akaba rero ari ibirori byabereye hariya i Goma. Makenga rero ati ikintu mugomba kumenya, ati mugomba kumenya yuko turi mu gihe cy'intambara, kandi iyi ntambara tugiye kuyitsinda. Ati intambara tugiye kuyitsinda rwose, mubimenye, umenye ko iyi ntambara ntabwo igomba kuzadutsinda, ahubwo tuzayitsinda. Anongera ati uko byagenda kose mugomba kuba igisirikare gikomeye, cyangwa mumenye yuko ari mwebwe
inkingi y'umwihariko izubakirwaho iki gihugu. Ati ibyo ngibyo mubimenye yuko ari mwebwe muhanzwe amaso. Ku ruhande rero rwa Corneille Nangaa aravuga ati twebwe intambara turimo turarwana intambara yo kurangiza ibibi, ubujura, irondabwoko, ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi. Ati rero ibyo bintu turimo, ati mumenye ko ari urugamba turimo kandi rutagomba kurangira uyu munsi, kandi ntabwo tuzarurangiza aka kanya. Tugomba gukomeza gufatanya kugira ngo uru rugamba turutsinde. Ati ikindi kandi mugomba kumenya, ati ingabo za ARC ziriya nyine ingabo za General Sultan Makenga ma 23, ati nizo zizagira gutya zikaba umutima w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati niyo mpamvu rero turimo guhamagarira abo muri FRDC barimo kugaragazwa hagati bitwa ingabo zidashinga yuko bagomba kuza bakatujoininga, bakaza bakifatanya natwe, hanyuma tugafatanya uru rugamba tugatsinda ikibi. Niko yavuze. Ati ndasaba yuko abo muri FARDC aho kugira ngo mufe ku giti muze ku muntu, kugira ngo dukomeze gufatanya muri uru rugamba rwo kurwanya ikibi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama rero yabaye ejo yahuje abakadre bo muri ma 23 basangira iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane. Reka tujye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi mu gisoda harimo ikibazo gikomeye cyane. Guverinoma y'u Burundi ngubu yagize gutya ifata ingamba zikomeye nyuma y'uko abasirikare bayo bakomeje kugenda batoroka bahunga kujya mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare rero guverinoma y'u Burundi yafashe ingamba zo kubafungira inzira kugira ngo badakomeza guhungira mu mahanga, bitewe ahanini no gutinya gusubizwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko kuva mu 2023 ubwo abasirikare b'iki gihugu batangiraga kurwanya AFC mu 2023 kugeza muri Kanama uyu mwaka, abofisiye bakuru 14 baturutse igisirikare bajya mu mahanga. Abofisiye bakuru b'u Burundi baturutse muri ibyo bihe barimo 9 bo mu cyiciro cya koroneri na 5 bafite ipeti rya majoro, abandi bafite amapeti yo hasi. Bigaragara ko umusirikare wa nyuma byemejwe ko yatorokeye mu mahanga ari Liyetona Irambona Desire. Iteka ryemeza ko yatorotse ryashyizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki 22 Ukuboza uyu mwaka. Amakuru ava i Bujumbura yemeza ko abasirikare batorokera mu mahanga bari mu byiciro bitandukanye, ariko higanjemo abafite ipeti rya Liyetona n'abafite ipeti rya kapiteni, bakaba bajya mu bihugu by'i Burayi, Canada cyangwa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abasirikare b'u Burundi batoroka bajya gushaka akazi muri ibi bihugu. Abenshi bavuga ko mu bibatera kugenda harimo kutumva impamvu boherezwa kurwana mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Gutoroka byari byoroheje cyangwa byari byoroheye abasirikare bifite. Abakozi b'urwego rwa polisi rutanga pasiporo babasabaga gushaka indangamuntu ziri amazina atari yabo, hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo babahe icyangombwa cy'inzira gihura n'indangamuntu. Nyuma yo gutsindirwa na AFC 23 mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo biri mu kibaya cya Rusizi nka Katogota, Rubarika, Sange, Kiriba no mu mujyi wa Uvira, Leta y'u Burundi yagize ubwoba ko umubare w'abahunga bayifashijwemo n'abakozi ba PAFE, kiriya kigo nyine gitanga urwego rwa polisi rutanga pasiporo, bashobora gutumbagira cyangwa ushobora kuba umubare munini. Ibi ngibi bikanungira kugorokwaho n'umuyobozi w'umuryango Fokode uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Ninahazwe. Kwa 29 kuva ku munsi w'ejo yatangaje ko hari abasirikare bamaze iminsi bafatirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo bari bagiye gushaka akazi i Dubai. Muri abo hakarimo n'abari bafatiwe ku biro bya PAFE. Tariki ya 22 Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yafashe icyemezo bisa naho kireba abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga, ariko bivuga ko ikigamijwe by'umwihariko ari ugufungira inzira abasirikare batoroka banyuze ku kibuga cy'indege. Icyemezo cy'umu minisitiri kivuga ko umurundi uzajya agera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azajya yerekana ifishi imuranga yatanzwe na minisiteri imushinzwe, umukono w'ishyirahamwe ritanga abakozi rimwohereje n'uwo mu muryango we. Bivuze ko bitandukanye nuko byari bisanzwe, umusirikare ushaka akazi mu mahanga asabwa kwerekana ibirimo ifishi yahawe na Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ari abasirikare.
iyo ntiyayibona mu gihe akibarizwa mu ngabo z'igihugu. Ubusanzwe rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi niyo yakurikiranaga abarundi bafite akazi mu bihugu byagiranye n'u Burundi amasezerano yo guhana abakozi, ariko bizajya bikorwa no mu bihugu bitagirana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo gukumira yuko aba basirikare bakomeza gutoroka. Reka turebe mbere yuko turangiriza ku nkuru ijyanye n'iby'u Rwanda rugaragaje mu kanama k'umutekano ka Loni. Reka turebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umusirikare mukuru wa FARDC witwa Colonel Serge Makoko Bwanamoya wo muri bato y'ingabo zirinda perezida umujepe, yoherejwe muri gereza ya Ndolo kandi dosiye yamaze gushyikirizwa umushinjacyaha mukuru. Uyu nguyu nawe n'undi mu batawe muri yombi. Amakuru amaze kujya agaragara avuga ko akurikiranyweho ibyaha byinshi birimo kugirana ibiganiro kuri telefone n'umwe mu bagize M23 hamwe no kunanirwa kubimenyesha nkana, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutangaza amakuru akomeye ajyanye n'ibikorwa by'umugaba w'ikirenga, no kuvuga ibikorwa bya Perezida Felix Tshisekedi. Arashinjwa kandi gutunga kuri telefone ye amashusho yerekeranye n'iyicwa ry'abakuru b'ibihugu byinshi barimo Thomas Sankara, Saddam Hussein, Laurent Desire Kabila na Samuel Doe n'abandi, no gukwirakwiza ibitabo bishyigikira cyangwa biteza imbere guhirika ubutegetsi. Abasirikare bakuru ba FARDC bamwe bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa guhunga umwanzi ku rugamba, mu gihe abandi bivugwa ko bafatwa mu rwego rwo kurwanya abacengezi, ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi muri FARDC. Reka rero dusoreze kuri iyi nkuru aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR uterwa inkunga na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bibazo by'ingutu bitarabonerwa umuti kandi bibangamiye umutekano w'akarere. Ni ibyo yagarutseho ubwo yagezaga ijambo ku kanama gashinzwe umutekano ka Afurika yunze ubumwe mu nama yako y'U321. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyagezweho mu rwego rwa diplomasi mu 2025 bitanga icyizere n'inzira igana ku iherezo ry'intambara mu karere. Yasabye uru rwego rwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Mu byemezo byafashwe bijyanye no kubungabunga umutekano mu karere k'ibiyaga bigari harimo n'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinyiwe i Washington kuwa 4 Ukuboza uyu mwaka, harimo ingingo zijyanye no gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko kugeza ubu nta kiragaragara cyakozwe. Ati FDLR ifashwa na Kinshasa iracyari ikibazo cy'ingutu ku mutekano w'akarere kitarabonerwa umuti kuko byagaragaye vuba aha batwika insisiro muri teritwari ya Walikale kuwa 15 Ukuboza no gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere kugeza ubu. Intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo zaranzwemo ibiganiro birimo ibyangora na Katari ahaganiraga leta ya Kongo na M23 mu bihe bitandukanye bemeranyije gushyira agahenge hagamijwe gushaka umuturambye w'intambara zayogoje akarere, ariko kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe kirabasha kugerwaho. Nduhungirehe ati u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ihuriro ry'ingabo za FARDC ryica buri munsi umwanzuro w'agahenge. Ndashaka kwibutsa ko agahenge ari ubwumvikane hagati y'impande zirwana hagamijwe guhagarika kurasana. Hategerejwe gukemura ibibazo bibahangayikishije cyangwa se bibahanganishije. Impande zose zirebwa nako mu buryo bungana, bityo uruhande rumwe ntirushobora gusabwa kubahiriza agahenge rwonyine. Impande zose zisabwa kubahiriza agahenge.